Allah mo be e mudum wattana yila e mudum musidɓe yimɓe tedduɓe kon ɗum woni wattangol yila e télére ma ɗum ɗo ko yontidi wakkilo o daro objectif mo Allah azza wa jal tagiri mo kon ɗum Allah tagiri en al-ibada العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أنكم إلينا لا ترجعون إذا سكنكم في دار يقول بالون لا تقول فيديو كلوب دي سوجا ميسي ما رونالدين دون نفتا ما يا أخي كتو عند دينا ما كان كلهم دون إمبورتانس تادتي بي هوي go بي هوي secondaire هوي أجو كي كوي دون lawoy selu koy koy a jokkali lawol pewngol ngol na ko hani enen Allah azza wa jalla ko yamiren ko en jekku islam ka qul inna hadha sirati mustaqiman madha fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabil dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun wa hadhihi wasiyya min Allah azza wa jalla إنه قواسي إمونك الله تبارك وتعالى ينجب دينك ويقول إن هذا صراطي مستقيم لا والأنقل ولا والفيبون ولا والفيبون وإسلام ونقول لا فاتبعوه جوكينغول ولا تتبعوا السبل تنجوك لا الشيطان دي ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه يأمر بالسوء والفحشاء شيطان ko yamirta goɗɗo ko piiji bonɗi wulu ɗum konnguli ɗi yalda e nafa wona naati gol e ballon ko ɓe woɓɓe yennidira e kotogo ina grand ko menen mberɗini ɗo mbamɓe wani piiji alda e nafoore ani ko piiji tawata fa'ida ala e muɗum non kala ko nafoore makko ala e muɗum e laaga sallllahu alih w sallam ɓe maaki yo seeɗu ka ɓe maaki حديث مالك 40 النووية دكتور أبي زكريا يحيى بن شرف النووي بماكي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه كما يقول بمالك يعني بماكي أي ما لا فائدة فيه كان كنا فوق على نام سل أنا رتابلهم ها ولا هون هبا تونو إن الموت أنا رتا بيجي ولا سيري كوياتا لسونا بهندة onti ndarata ɗum han yi'a wonde ma ɓe yaltina ɗon ɓe hollama ok sonnaɓe ka islam ko ni wonirno koni teddinirno modiɓɓe muɗum ɓen koni la ko bal ɓen ɗon ko rewoɓe nayyi woni turnuɗe ɗin firndi ko musrikiɓe woni turnuɗe ɗin firndi rewoɓe nayyi on faami rewoɓe kaaƴe kañum e ɗuma an noon a heɓama ka Mouhammad Fatima aduwa tawi mawɓe ko julɓe weltanoɗaɓe on sumati wona noon e ɗum ɗon wona e ɗum ɗon jokka ɗum ɗon kettuɗa ɓeyduɗa e nder ɗum ɗon hara a natali e piiji ɗi alda e nafoore musidɓe julɓe tedduɓe o islam no wonde e valeur kono hanke ni wona karama ko meɗen ɗo cheikh abdallah mombeya hafidahullah wa ra'a hanke yaade meɗen yemfitiɓe ka amen to e ɓe senino toon ɓe waɗanmen maku labaɗo jama heɓuno nafoore minen timmi heɓuno nafoore si minni minen timmi heɓuno nafoore on andi talibajo fuɗɗotoɗo en mo fuɗƴaki si nani karama kojo no jannude darsma no wadde maku omo ɓurata heɓugol nafoore na fuɗƴi ɗon marɗo mbuuɗi mo ala mbuuɗi si tawi on tiwi e okkorama goɗɗum komo ɓurata heɓugol nafoore ɓuuri andude valeur mum ko marɗo on déjà ka naam donc haray tigi tigi ko ɓurtugol wattangol yiila e mum islam no wani valeur islam no mari woten sikku wonde ma si tawi en jangi ka dina en wona e komoɓe wona na laɓɓingol wonki nafiɗum no wallahi l adim allah subahana taala seedi kono mi jonna en tum misal wona min au fait wona ɗum ko yiɗon no branche ɗo ni joni wona par exemple ɗum ɗo si tawi no ara on tigui jangga wi muɗum on faami tawna allah subahana taala kadi andinano on tigui diina est ce que ɗon faamu ara ɗum ɗo ni on tino hudditi boîte de nuit ka ko sabu diina kam waɗi ɗum ɗo donc julɓe ɓen no duwa janngude wona ndaare ɓeɗo ni no ɓe woni manifilde ni o caméra ɗo ni ɓe ari ɓe sakutude ɗum ɗo yimɓe ɓen no yiwde ɗum ɗo joni ko feƴƴata ɗo kon donc ɗum ɗo fof julɓe ɓen no duwa janngude faama kono joni noon si tawi en jooɗi ɓe naati vidéo club ji oɓe
fembeke gaskoyi nangi e naatugol e ɗuma suuli bonni haqqille mum est ce que haray oɗo dunkitorte wacca o fuɗɗo nawyude ɗuma no ndaare mawɓe yaafo hay ka barrage ɗo ɓe landota ko mawɓe cardante o faami ka barrage ɓe landata ko mawɓe cardante ɓe ara tum police no mawɓe acci hakke sukaɓe présentez votre carte donc aduna kadi sa jaka e ma sa wattanali hiila ha a nawi a ariɗo e sonkugol e jaami ma e ɗuman nago goto ha jaka haray considéra andu ko ay yawi hoore ma ɗum faami donc haray ɓe maki noon yen raɓɓindino lero yoni musidɓe jomɓe tedduɓe hada wa billahi tawfiq وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. أري بيتم كتير بميلم بين سبحانه وتعالى ودم بدلو كمان ذكرنا يوم القيامة. هري باو الشيخ الحسن بلدي ودن دين دو يوتر ربي دون كرمكو بميلم يوم يوم أستاذ عبد الله ممديا با مباشرة micro are ɗo en jonittude micro o en ɓanginay yo toɓɓere nde ɓe yewtude e nden inchallah aray ɗulle ko honɗum ko attahdir min aadi kufa mana o ko rentingol julɓe ɓen sukaɓe julɓe ɓen tentini sukaɓe ɓen e yani ɗoytorgol ma ɗowgol e heferde yahude nasara jokka ɓe e ɗi dinaji maɓɓe inorta dinaji ɗi fof afan julɗe ɗe ɓe waɗi julɗele maɓɓe par ce que kaka dina maɓɓe ɓe dammiti julɗele ɗin donc kala jokkuɗo ɓe yani julɗeleji maɓɓe ɗin haray o ƴettini ɓe daddina maɓɓe haray rentigol ɗon noon sukaɓe ɓen julɓe ɓen fawtintini sukaɓe ɓen ɓay ko suti ɗin kon hannde wahiro ɓen ɓuri ɓortanagol ɗum ɗo e jokkagol e maɓɓe ɗum ɗo haray ko rentingol ɓe kamɓe tentini kamɓe e yaɓe maɓɓe nde ɓe fesitanta e nden inchallah ɗum toro subhanahu wa taala yallah longilɗe yani ko wawete naftode e faamen e nafa e gande meɗen e lahara meɗen o aɗa wiya cheikh on falyatafaddal mashkuran maljura. nam jama yaafo mi nani ɓeɗo no makana cheikh yesso ɓeɗo aray min hulay seeɗa mi aray ɗum goɗɗo fottuno e karama ko makko e ko okkata goɗɗo barki gandal makko ngal wallahi l azim ko si tawi on ti woni neɗɗo neyiɗo goɗɗo arno ka imam malik rahimahullahu taala tawi mi faala gandal ɓe maki buy hande no janngude ndaara e paytogol ka l'école ko encadrement ɓe jeni min ko kamɓe attilan formude fi affaire dawa so mi yewti hande micro kamɓe attilan naɓude en 2008 ɗum kadi ko maɓɓe min tato cheikh ibrahim ko ɓen mi e maɓɓe wonni ka évasien guiné e cheikh dieylani ɓen min fottukindiya tawtilan min ko menen ɗo donc haray sabu an si tawi min fottiɗo na kamɓe yamirtalan min ko min inni mi yewtay mi yewtirali kadi fi e mantugol ɓe ko honɗum ko irritagol koɓe waɗi ko musidɓe julɓe tedduɓe haray inchallah azza wa jal min haray ko karama ko am kala noon ɗo wallan ɗo yo innan alhasan balde inami cheikh famike jasakumllahu hayra tawi ade ɗo tawi bare rectificatif en jaɓaniɓe koɓe maaki kon e kono ala kulli haalin wa fawqa kulli dhi almin ali en tawi aray e dow no gasa yogaɓe meɗen enen ɓe wawide ɓe cheikh aray بالنسبة لنا يا شيخ لا بالنسبة لشيخنا الكبير أم لا؟ أيوة جماعة كوبولين yandi kala do téléphone enregistrement ara yo ko réseau araw data few yandi ma ala nga gallo wada silence be wada sino dama ko on jabe mi kuma jidin alko hara jama on déplaçage illa billah ara jama wi itabi
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الإسلام أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله، وأشكره سبحانه وتعالى شكرا ينبغي لعزته ولجبروته، وأصلي وأسلم على أعلم الناس بدين الله وأحسن الناس دينا وخلقا وأفضل المصطفين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، فصلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المجاهدين الأبرار الكرام وعلى من تمسك بدينه وهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، مشاهدون الأعزاء، مستمعون الأفاضل من الأئمة والمشايخ الكرام ومن الطلبة والدعاة وأصحاب الإذاعات، أحييكم جميعا بتحية إسلامية عطرة قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنرحبكم في هذه الأمسية الإسلامية الإيمانية الميمونة في هذا اليوم إلى الله سبحانه وتعالى من باب تحذير الشباب المسلم من اتباع الكفر فيما يتعلق بأعيادهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا كل قول أقوله ها هنا في هذه الجلسة أن أقوله لوجه الله الكريم. فأسأله أن يجعلكم أيها المستمعون الكرام من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال يتقول الله سبحانه وتعالى يدور له هندي جارنا مو جارو له فودي تقول إن ولا يجيب آدم ولا ينجلب يدنا إن كدي جوانغال كدي ɗum ko nema mawɗo moye wawanano hoore meɗen hanani e yettugol Allah e dow makko, sabu iɗen andi bi shukrillahi tadumu ni'am wa bi kufrihi tahul. Nema on iwa si on yetti Allah o ɓeydanayi on, wala in shahidannakum. ɗum noon nemaji ɗi Allah neminiri en ɗin fof e muɗum hiɗi e nder miranji tati ko wiyete kon ni'matu al-ijab, summa ni'matu al-imdad, wa summa ni'ma al-irshad. ko nemaji tati, nemaji ɗin fof ko e nder ɗi tati ɗo yittodirta ko nema tageɗe woodi ne adde e gurdam. tawa ko a ɓiɗɗo adama wona a sondu, wona a kullum, wona a lingil, wona a gilgil. ndo ko nema molanaɗo Allah no wawnoma tagude waɗa kala ko waɗi, kono o suɓima o waɗuma e nder ko ɓuri teddude ko tagi kon ko wiyete ɓinguel adama. nema ɗimmo on ko nimatu waɗanede, okkorede e waɗanede, arsikede e faggede. ɗum ko nema mawɗo jeeyaɗo e nemaji Allah ɗi hande yettude. ko wonɗen faggorde kon e ko wonɗen neminorde kon ko Allah jeeyi. ma bikum min ni'matin fa min Allah. kala ko woni e moɗon immorde e nema ko immorde e Allah. nema tammo on ko on ɓuri mawnude kala nema ko ni'matul irshad, nema fewnirede diina. fa hiya uzman ni'am, on ɗon ɓuri mawnude e nemaji ɗin fou. ko on nema ɗon naatoyoɓe aljanna ɓen fou jarniroyta Allah. yimɓe aljanna ɓe jarnirta Allah nema conci, nema cuuɗi, nema jawle, nema ɓiɓɓe, nema laamu. yimɓe aljanna jarnirta ɗum Allah ko ɓe jarnirta Allah ko nema peewal. alhamdulillahi alladi hadana li haza wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. e pay yetti Allah o naadi en aljanna o fewnirnoɗo en kaɗo diina, e wonano hiɗen feewa sinande o fewniri en diina kam. haray musidɓe an julɓe tedduɓe immorde almamiɓe babiraɓe an e karama koɓe kawraɓe anno ɗo,
bappiraɓe anno ɗo kotiraɓe anno ɗo miñiraɓe anno ɗo almamiɓe meɗen tedduɓe e karamokoɓe meɗen joganiɓen weeyo ngon ɓe Allah halfinani kañum kadi gollitirgol weeyo ngo woɓɓe goo woni gollitirde fi sakitugol boneji kamɓe ɓe sakitanden e ɗin ɗon programme ji maɓɓe diina kam no nde ɗo mojoɓere teddude wiyetede manhajul khulafa'ir rashidin eɗen gondi ɗo kadi e radio ɓiyen télévision internet lawol kisal e sa'idu andu diina kan e mahin kan gesa e ogirde malal e ko waywa muɗum ɓeɗo fof ko ɓe sakitande islam o eɓe wondi e meɗen ɗo eɗen suta fewɗo ɗo ka ɓuuri woɗɗitade e leydi Allah ndin yo Allah yoɓuɓe ko ɓuuri moƴƴude en joddi si ɗon feƴƴi ɓawo duwanagol annabi sallllahu alayhi wa sallam en jarni cheikh Hassan moƴƴa ko sukaɓe meɗen ɓe duuɓini ɓeɗo ko ɓeɗo wiyete ko pular ngal tindata kon si a ne'i bareru zamanu ndu nangante kula zamanu ɓeɗo ko sukaɓe on andi misal ngal ko kullu ñiddu ko janta e mum kono attention Allah no mari bareru mantandu ka Qur'an ta'rifuna anna Allah zakara salasa kilabin fil Qur'an Allah no janti bareji tati e Qur'an ka bareru o jasini ndu nduya bareru o piiri ndu misal na nduya bareru o jantani en ko ndu waɗi kon o weltani ndu nduya bareru o ɓurni ndu e hoore neɗɗanke saɗiɗo gandal aranuru ɗum ko honɗu masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alayhi yalhas dande Allah wi misal o neɗɗo wiyeteɗo Bal'am israiliyankojo mo Allah okkuno gandal o sali gollitirde gandal ngal o woni janfotoɗo Allah o janfo annabaɓen Allah wi misal makko no waywa misal si a rondini bare ndu lahay si a rondinari arayni ndu laha ɗon ndun ɗon ko ŋiñandu ka bareru nduya Allah sifani en golle mayru ko ndu waɗi kon en tawaka fewno ndu waɗi ɗen golle ɗon kono weltorɗen ndu yiɗuɗen ndu ka ndu ka suratul kaf Allah wi wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid wa kalbuhum bareru maɓɓe ɗum basitun hindu fonti zira'aihi cappe mayru on ma wiyen koyɗe ɗen ma kolce ɗen bil wasidi ka hunduko fammere ko ɗum ɗum bareru Allah jantorani ɗum ma himmatu zikriyat tilkal kal fil Qur'an ko tawde ndu defandi jon gonga ndu acciti jon fenane ndu tawti jon gonga lanɗo on Daqyanus ko jon fenane nodditiɗo Allahnkaako ashabul kaf sukaɓe ɓen ko daraniɓe tawhid fenni lanɗo on noddi yimɓe ɓen faade ka Allah lanɗo on immi warugol ɓe sukaɓe ɓen dogi yalti saare nden bareru ɗum iwtiri ɓawo sukaɓe ɓen si ɓe falama darade ndu sogga ɓe si ayɓe ɓen wubbi arangol ɓe ndu sakkoɓe ndu gerdino ha sukaɓe naatoy ka nder fammere ɓe mari ɗon ndu ari ndu ayni ndu woni gardien joka dambugal ndu inni hay goto natta ɗo dérange ɓe Allah weltori bareru ɗum o janti ndu bareru gono ka Qur'ana Allah wi ndun ɗo nde no ɓuranimo neɗɗo bani adama mo jangari wa min aljawarihi mukallibina tuallimunahunna mimma allamakumullah fakulu mimma amsakna alaykum dare cheikhul islam ibnu qayyim al-jawziya ka deftere makko wiyetede annawriyatu lfiqhiya o yewti fi ndu bareru ɗo o wi hadha alkalbu faddalahu llahu ala l insani ljahili ndu ɗo bareru Allah no ɓurni ɗo e dow bani adama majjuɗo si bani adama mo janga anda ko hirsirte hirsi no ñametake ndu ɗo bareru jaɓuɗu jangugol ha gandi no wañirte Allah wi si ndu hirsi si ndu nangi ñaame ndu ɗo e neɗɗanken kombo ɓurna kayru aray bare zamanu no nanga kula zamanu ko ɓe sukaɓe wa amsaluhum e mise ɓeɗo si ɓe ɗuɗani en e leydi ndin Marseille wallahi ñande go hari Conakry ɗo fop miɗo maliti seeɗa duuɓi ɗin to waari hari ko sukaɓe nayo woni ɗo julnoɓe qiyamul layli oustaz Mouhammad Tayyibou Ba alhaji Ibrahima Ba Kindiya oustaz Ibrahima Diogo tono ɗo mo Sénégal wonnoɗo koloma suka mo Gongore Maasi e oustaz Alpha Oumar Darussalam on ɗon ɗo Libéria fewɗo hari ko ɓe senditete e nder Conakry min e oustaz Tayyib e Ousama Saydou min ɗowta min waajo ka qiyamul layli ko
ko ɗum men ekkiti waaja ɗo hande ɗum no limo ɗum wawata ko limade hande hari ko ɓe tun wawuno julnude qiyamul layl oustaz Bouchri hafisahullahu taala wa ahsanallahu khatimatahu mawɓe ɓe dartono beyangen ɓe julna ha tawa ko Salman pet miñam ɓe Salman kadi iwtiroye ɓawo ɗon Salman Sow miñam koto alsana ɓeɗo e oustaz Mamadou Tayyibou Ba ko ɓe jaɓanayno oustaz Bouchri qiyamul layli hande goɗɗo wata limude ɗum ka hadihi bi barakati da'wati ila l'islam ɗum ɗo ko barki da'wa on noddugol ngol ka islam ko ɗum jaaɓi torike sukaɓe ɓen wota ɓe dullan aranɓe ɓen alfadlu lil mutaqaddimi walaw ahsana al muqtadi ɓural ngal ko adiɓe ɓen jeeyi haysi tawi sakkitiɓe ɓen ɓuuri labinde ko ha dargal ngal daro no aduna on yarata noon ko noon gande yeɗɗude ɓurata yaltirde hande min miɗo waɗa lebbi nayi jowi haran noddaka waɗugol bayana har ñande go ɗum wawata wonde wallahi miɗo joguino docteur de spécial médecin ke ɓenamo docteur Tahiru Suware fi ndedande an ɗo on tigui wowlayno hande sayla joni no waɗa lebbi nayi ara on tigui invitaka wajagol par ce que wajotoɓe ɗuuɗi joni wona wasi mawɓe wajotoɓe hari ala kono sukaɓe ɓen ko ɓurata ɓe wawde ko sukaɓe ɗimmoɓe maɓɓe ɓen manditi conférence islamique waɗnoɗo wani dara o 96 conférence o waɗi eɗon andi ko nden ñande suka wonnoɗo hoore clan wonnoɗo wani dara wara jala ko nden ñande on ari ɗon o wi wallahi mi nani ko wowla kon ɗo mi ñamitata drogue hande kadi mi sakkota ko goɗɗo ƴettelan jannol lan mi wonde makko wani dara ɗo wano lebbi tati o yehi ka oustaz Abidi no jangi ɗon seeɗa ɓawo ɗum o yehi Mauritanie hafisa da'iyan ila llahi azza wa jalla o hunjinoke qur'ana hande ko on ɗo noddande dina hadihi da'wa ko wasifa mabruka marhuma o noddugol faade dina Allah kan ko golle barkinaɗe ni golle tedduɗe en waɗay ɗum mecce meɗen kono noon jaɓen ɗoworgol neediji maggal on da'wa on eni guiritano ɗen koɓe meɗen mawɓe ɓen karamo koɓe mawɓe ɓen yurmina sukaɓe marse inchallah haray ɓe wiye yewtu fi koko wiyete jaram barakallah ɓe wi wonde aray koye yewtu fi rentingol sukaɓe ɓen fi jokkugol heferɓe ɓen ka islam oustaz Alhasan ɓeɗo balde ko sukaɓe meɗen weldaɓe karamokoɓe kadi ɓe on ɗo ide ɗo insan si neɗɗo hunjike nde ɗo deftere omo jangi defte himo ma zala koɓe ɓen bal yudarris fil madaris al arabiya minen meɗen andi ko ɓeɗo yehi kamen mombeya misiɗe no wiye kenene service mo ɓe o weldi kadi e mawɓe ɓe weldigal par ce que ko ɗum ɓuuri mettande fi hande sukaɓe ɓen jaɓugol yiɗinade e mawɓe ɓen ɗum no metti fi ɗum noon mo metti ɓandu e mawɓe ɓen hande kadi o perday immotoɓe ɓen ka saabu ɓiɓɓe ɓen tosoɓe ɓen ñawa e wonde kaari no jangi kono ne aki wurin fayda o holbo halbare ka dawa ko yiroton ɗum wolo walare nden ka dawa ko fandugol gandal ɗo gandi fifa fof ko yidata sonka ko wiidiru ɗum ka fifa vide da'wa on Allah no yeeti en no warrete noon ko udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan principe ji mum ɗi no waali ko wiyete wasailu da'wa e ko wiyete dawabitu da'wa e manhaju da'wa e ko wiyete kon ko wiyete muahhil karamo koɓe no janna ɗum ka defte fi oɗo da'wa si en jangare e juuɗe maɓɓe da'wa on en wopa e laawol ngol mettinen ɓerɗe yimɓe ɓen ɓe añi woni saabu ha ɓe añi gonga o joni noon hande so daari leydi ndin hiɗen gerdude e julɓe fi faljitugol julɓe ka bidiyaji e ka shirkuji hiɗen gerdude kadi e yimɓe kadi rondoyiɓe pille bonɗe kadi addi hoynugol sahabaɓe yenna rewɓe nelaɗo hiɗen gerdude kadi alyahude annasara kadi alyahuda ɓe wurtike leydi moƴƴa moƴƴa annasarankoɓe kadi no wadde en da'wa ɓe hannoɗen noddude ɓen joni ɓe naati ka galleji men eɓe noddude yimɓe men ɓen on andi enen en wallini ko wiyete fawtare kon ka ɗo e zamanu meɗen o hayroyay battane gurdam fewdo ceerno Isaga dongol makata ɗum oɗo zamanu hewtari hay ko islam on no Fouta Diallo ko wiyete kon no Fouta théocratique en faami fewdo ceerno Samba Mombeya en wasiyoto yo en jangu habbitoɗen keniɗi ɓaleji aroyayɗi ɓe mijanoki oɗo saayi ɓe andano ko fewdo ɗo ka fewdo annabi sallallahu alaihi wasallam kana eno sahaba ɓen
wa man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira da an nata'allama ko be jange hawjugol no wonugol karamo kojo no fadina goddo teddungal wonugol karamo kojo ko mbo woni gol kongol do ko gando molanaɗo andaɗo imam Abu Muzaffar as-Sam'ani o maki man ta'ajjala li kursiyi ilmi faqadahu qabla zamanihi si a hawjani jullere wiyeede ceerno en e karama ko en a suka jangare hay defte jowi wallahi ando yey sukaɓen no hawjani wiyeede oustaz en si heeɓi jiwoye ɗiɗo e finete koye Nurul Bayan alifun ba'un ta'un hela koyɗe ɗen ɗo wiya kañum kadi ko oustazu nanano na menen karamakoɓe ɓen hal anta ko goɗɗo e tawre mum karamakojo ka ko yimɓe ɓe seedito ko karamakojo al ilmu shahada ko yimɓe ɓe seeditoto ko a gando si wiyeɗa noon ko a gando bal si karamakoɓe ɓen jaɓari hiɗa andi haray anda ha ñande karamakoɓe ɓen seediti hiɗa andi ko nde ñande weteɗa ko a gando joni noon ko jelo jannuma ko defte jelu jannguɗa ko honto e honto jannguɗa ko ɗum andinta ko a gando ka haray de koye wakkilo ko yen tinno wota en puy ɗum mawdu jokkugol ɓeɗo ale si en yewtaymo en gattoray taw andintingol ko honɗum wiyete islam eɗa andi hunde nde annduɗa valeur mum nden a jogitorayde no nde hana jogitorede noon ka si a andari valeur hunde nden a fijirayde mo ƴetti ɗo gandawol kange ɓaaɓi nagge o tawa hinge rukoda kangewol ngol ka sunture ɗa ka saabu nagge ngen anda ko nge ɓaaɓi islam ko ya andu islamu on taw si wawa noon hittinde fi islam ma huwa l islam ɓeyni islam on no mari nokkeli tati ka o définisete ta min salasati masadir salasati définition islam on ko yalta koye masdaruji tati al masdar al lughawi wal masdaru l istilahi wal masdaru l haqiqi l ma'nawi définition lugha on ko wiyete islam koko yalti e sallama yusallimu aw salima wa yuslimu bimana min assalama kisiye islam veut dire la paix ɓuttu seedu ndare hadise lolluɗo anda ɗon al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi al muslimu ko wiyete julɗo man salima al muslimuna ko on mo julɓe ɗimmoɓe mum ɓen hisi min yadihi bone juuɗe makko ɗen wa lisanihi aw min lisanihi wa yadihi ko on mo julɓe ɗimmoɓe mum ɓen hisi bone ɗengal mum ngal e bone juuɗe makko ɗen en tant que julɓe ɓen daɗari bone hunduko makko a bonnay haajuji julɓe ɓen a wonay saabu yimɓe ɓen añaɓe hara ɓe ɓattodirari e makko haray an on oɗo hisare juuɗe ma ka jan falasta bi musliman haqqan harana julɗo tigi tigi si tawi a wujjay a piyay a geray a financé jawdi ma ndin ko haɓira julɓe ɓen haray hande kadi na julɗo ɗaɓɓaɗo isan an si a dari ka wiɗa noddude yimɓe ɓen e l'islam ko anduwano noddede na anduwano noddude ka saabu lasta bi musliman haqqan a wonari julɗo haqiqa en tant que julɓe ɓen daɗari juuɗe maɗen e hunduko ma kon ɗo en jaɗi si en ari ka tarif al istilahi inda al ulama ko wiyete théologique kon ko wiyete islam ko istislamu lillahi bitawhid wal inqiyadu lahu bitta'a wal bara'atu min ash-shirk awwalu man arrafa al islam bi hadha at ta'rif awwalu man arrafa hadha al islam bi hadha at ta'rif huwa al imam an-nawawi wa awwalu man dawwana hadha al-nawawi ibn taymiya allah hokkumo gandal hawningal sabu kanko o jangu gandal fewndingal ngal fewndo makko o daɗɗani aroyoɓe ɓen ko waɗi ɓe wi allamahu llahu ilma al awwalina wal akhirin mo daari noon laamiyatu ibne taymiya ya sa'ili an madhabi wa aqidati rusika alhuda man lilhidayati yas'alu isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu hubbu sahabati kullihim li madhhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu wa likullihim qadrun ala wa fadailu lakinna hanka jofata ɗon a jangay ɗon dina kan fo e baytuji 16 al aqidatu kulluha lutti noon joni yaññoygol ɓe wi nden ɗon tun
kafatil umma allamiya libni taymiya. joni noon ɓen karamokoɓe ɗon fof fottani wonde ko wiyete islam ko istislamul lillahi bitawhid, ko jebbilorangol Allah gooti mbaku. wona yo neɗɗo on wi ko julɗo haɓɓa kadi tarkuro hooloro ndum, o sorna biniri ka leydanki o hooloro ndi, o ma po ko heɓoto e juuɗe Allah o yaw ɗaɓɓira ɗum goɗɗo, o ñawdoro coora, o ñawdoro korte e guere. ara wonari istislamu lillahi bitawhid no samba mombe yaaɓe maki ka ogirde man, wata ñawdor coora ko jarra buye, wata faggor korte ko nando keɓal, wata ñawdor coora fiɓa tutta nama e ngol fijugol, wata ñaamu ko jiibi ko hirsante korte durnanagol. ayi no ɓe yewtirta noon, wota durdo hona, wata dawru wara, roni nayi sumugol. no hawni ha feƴƴiti, wata ñawdor coora ko jarra buye, wata faggor korte ko nando keɓal. abauna wa ajdaduna wa ulamauna al awail kanu muwahhidina lillahi jalla wa ala. ɓe ari ko wotindinnoɓe Allah ɓe shirkatano. ko ɗum wiyete islam tigi tigi ko wotindingol Allah wajjindinamo hara kafidaro mo goɗɗum ɗoftomo woɗɗito shirku. amma ka tarif al haqiqi al ma'nawi ko ɗum wiyete islam, kalama ko ɓe fottani al islamu huwa dinu allazi irtadahu llahu li ahli lsamai wa li ahli l ardi wa bihi arsala llahu rusula. ko nin ibnu hakami ka sullamul usul ila ilmi l usul ko nin o makiri, wa bihi arsala llahu rusula. nelaɓe ɓen fof ko islamu Allah nulidi ɓe muɗum. mana islam ko dina ka Allah suɓani yimɓe ɓen ka leydi ɗo, suɓani yimɓe ɓen ka asama, ko kaɗo dina o nulidi dendagal nelaɓe annabaɓe. ma jaa rasulun wala nabiyun illa waqad kana musliman. nelaɓe annabajo hay goto arari sina ko julɗo wonno. adama alayhi salatu wassalam ko julɗo wonno. idrisu, annabi idrisu ko julɗo wonno. ko ɗum waɗi Allah wi wa rafa'nahu makanan aliyya. waskur fil kitabi idrisa innahu kana siddiqan nabiyyan wa rafa'nahu makanan aliyyan. siddiqan ma mعنى هذه الكلمة؟ صادقا في التوحيد. وونو جولɗo gonguɗo e tawhid. Allah yo rafa'nahu makanan aliyya. secret yemɓe ɓe wi awa onon julɓe ɓe giɗon teddini Isa, o wi Allah townimo nabi mo Isa heɓi ɗon ko goto heɓari. annabi Idrisu kadi ƴawno heno wuuri. wa rafa'nahu makanan aliyyan. annabi Idrisu kaw dari ɗon ko ɗon Allah yamiri leydi yodi towudi ƴuufiri wawande, jippiti ko hewa hendu yettimo nabi mo, yimɓe ɓen haynimo mo waynoɓe, emo wiya ila tawhid wonno kanko annabi Idris. annabi Nuhu alayhi salatu wassalam awwalu rusul, ada ɗo nulede nulaɓe fof ko julɗo wonno. khalilur rahman, lami dallah, giɗo Allah on Ibrahim, mo Allah wi fattakaza Allahu Ibrahima khalilan, ko julɗo wonno. ndare ka alquran Allah tabaraka taala wi ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الله وي إبراهيم نصرانيا، الله وي كقرآن ما كان إبراهيم يهوديا wala nasraniya. o wonano alyahudankejo, wonano nasarankojo, kana hanifan musliman, ko woɗɗitinoɗo tawhidi julɗo wiyete Ibrahim. donc Abraham était musulman, Abraham was a muslim. annabi yaquba alyahudaɓe madina wi he on jatti Ibrahima e juuɗe amen, awa men e yaquba do komin taniraɓe makko, koye dina makko min woni. allah wi ɗon kadi on tawano ka annabi yaquba wi ko alyahudankejo ma ko chrétien jo o woy am bal maut anta non kadi qur'an no hulɓini koy ɓay qur'ana ko masde den firirte, arab wurin ko masal ko i'rab. innama yufhamu l qur'an bi fanni l i'rab. ko ɗum waɗi si goɗɗo anda fi'lu
o anda fa'ilu o anda maf'ulun bihi o anda fi'lu madi o anda mudari'un lam yufarriq bayna ad-dama'iri fa kayfa yufassiru al-qur'ana kono firranta en qur'ana hakkunde moɗon yalla argol halɓa yimɓe sonka fenade anda sendira fiilo e fa'ilu e maf'ulun bihi anda gollal feƴƴungal e fewndingal hiɗa ara daro e hoore yimɓe sonka ɗum ona waɓe gono mantoɓe na hankin seede mi lappunoɓe hankin ɓay mi ƴeyi ka gangunal min hatuno e paquet maɓɓe ko majjuɗo tum mantorta hoyni julɓe ka alum sifatul jahili mi tappi julɓe ɓe mi mettini ɓernde julɓe ɓen hankin mi honkunoɓe e ɗum ko mande majjere noon sina ɗum ko ya maapo taw yarli ko ko wolanɗaɓe ɗo hiɗa e mum yarli ɓe ɗon ɗa yewde ɗo ñaaɗana sonkana yaltina ka diina ɗo yarliɗa moƴƴi ɓuri ɓe oustaz Mouhammad Tayyibou Bane waɗi juma feƴƴuɗo ɗo heccankin khutba ketaya wallahi mi nani ɗon haala kan haala mi maapoɗo e kan hankin heccankin kara mi janngo aqida e jangge tawhid yarli tawhid on tun naaɗa e aljanna ɓay kereje ɗen ka aljanna on fawoto ɗon ko tati aqida ndeya ko ibada ndeya ko muamala ko ɗe tati ka al aqidatu wal ibada wa husnul khuluq e moƴƴugol jikku sabu annabi sa sallam maki akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa joni noon aqida selliri yimɓe ɓen kono jikku moƴƴa jikku ala on andi ko ɗum woni mo kereje ɗiɗi sagginta wurere ka sina ɗum habbo mo ka hoccugol ko saadi kon donc beeɗe ɗo tumbodira kan haala no janɗi de en heeɓi kereje ɗiɗi ɗen sagginde wurere tammere nden heɓaki e hino aqida shirkata e hino sunna memata bidia kono no boni ñaano boni jikku ka kawtal bani adama andoto anil mar'i jiranahu lando fi neɗɗo kawtal makko ngal ɗin hiɗi hawni ha feƴƴiti mawt yaqubu almawtu ka ko yaqubu almawtu andi ko ɗum yon no yondinade nahwu e woɓɓe ɓe wi fewdo Fuuta Jallo fewdo aslamaku masina fala no jarribade Fuuta si Fuuta no wawi nahwu karamakojo tayno ñooro ko pullo kadi o windi kalfe tati tatoɓɓe e ra no kalfe nayyi tatoɓɓe e ra e daaliji ɗiɗi ta ra da o windi ɗi o wi o Fuuta masuɗi si Fuuta masiɗe kalfe ɗo woni kalima firotoɗo andaɗo mana muɗum haray ɓe andina hono janga Fuuta jogiiɗo kaydi ndin naatiri leydi koyni ngese wula ɓayo naatiri ɗon ɓeyni ƴette ndi kayɗiri naɓɓo ndi han piili miili ɓa hewti piili miili inni naɓe ha hewtoya buruji ɗum ko cangel boori bajar ɗum ko kundara kaydi ni jindi o tu handi hewtiti ka ceerno Issaqa Dongol kamɓe wono alimul lugha on Fuuta Jallo ceerno Issaqa maki in shi'ti sa faala wiyayta raddada sa faala wiyayta riddudu joni noon naɓa noon maali ɓay naɓama maali jonnitama ceerno e min ko mi anduno e arabu ko taraddada wonati riddudu on faami on tuman ɓe windani mo lettere ɓe ni zid fil lugha o yehi Mauritanie janggoygol o yeytoya taraddada koyno ruttunnote riddada ko bimana yahi arti o andi arabu nde no wooda tawi ko Fuuta on faami o wiwno la usafiranna ila alghabati wa ila aljibali hatta attasila ni o wi yo ƴawa e pelle ukko yayde ha wide karamakoɓe Fuuta ɓen o janga o arno o jangi ga eɗo geli Ousmane ibnu Fodio waɗɗo conquête islam o Nigéria ɓay o nani fi karamakoɓe Fuuta ɓen o jangi defte maɓɓe ɗen o wi no laawike ɓay mi nawji kono ɓiɗɗo an o jangoye e Fuuta Jallo Oumar Bampire Sokotoro o warno Fuuta Jallo o jangi timbo ɗo hooti isanene gandal iwka men sina ɗum haɗi ngal wooda kala pullo mo nana no wiye Billo ko on innitira Billo ceerno Billo Mamadou Billo Alaji Billo fof ko Oumar Billo haɗi ngalande inde Fuuta Billo faami ko marnoɗen ka rewɓe ko Kumba ɓirowo nenejo ko ɗen inde marnoɗen Aisha Khadija Fatima kaka yiɗugol islam mawɓe men ɓen innitiri ɓiɓɓe mum ɓen ɗum ko marnoɗen ka inde worɓe ɓen ko Sara e Demba e Jogo e Jang ko ɗe marnoɗen Jam
ko islam addi e wi Muhammadu Ibrahima Ismaila wona inde runde noon de ko ɓay islamu ari janngama sattunoɓe koye ɓen fi jaɓugol islam ɓen ɓeyni a jonne ɓe inɗe arande ɗen enen ƴette inɗe islam ɓen waɗa changement de camp jelike arayi e lasli on koye yimɓe tigi tigi on e andanda hoore maɗen hani wattande haqqille hoore men fi e wonu hoore men ara wonaari goɗɗo goo wi annabi yaquba kanko ko mawɗo maɓɓe ko dina maɓɓe Allah wi on laatino fewndo annabi yaquba wajotono ɓiɓɓe mum ɓen o wino ɓe mata abuduna min baadi ko honɗum rewoton ɓawan ko honɗum ɓiɓɓe makko ɓen jaabino komi woni ɓiɓɓe annabi yaquba ɓen ko yaquba wiyete israil banu israil ko yimɓe sappo e tati ɗiɗo wiyete banu israila ko annabi yusuf e nene goto mo gonno wiye bunyamin on ɓenata benjamin e ɓeya sappo ukkunoɓe mo kako leyru ko ɓe wiyete banu israila kala tawɗo na e ɓe yalti wona o banu israila on tuman ɓe ɓiɓɓe makko gila yusufu hange ɓeya ɓe wi na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima meɗen reweteɗo babiraɓe maɓen ɓe fuɗɗori soro makko ibrahima saabu soro ko baba aljaddu bi manzilati l abil ala ɗum no jange kamira ka kaka babiraɓe towɓe jeeya siɗa yenna ɓen ma yennu soro ma hay ko ko campete goɗɗo nanga hoore soro mum ɗeɗɗa ɗumanno waɗanaɓe ñamakure ka ley sayre ɗon ɓe maɗɗoɓe ɗumanno a wadde ɗum ɓen ma no ɓuuri a wadde ɗum soro ma saabu an ko ɗo wiɗa baba ɓen ma mo wi baba on c'est le grand commandant ka tañiɗi si goɗɗo yama ɗo joni min ɓen an ko commandant ka l'armée ɓen ma hayni keɗa général o wi mon général haray kandi le général est un général de qui d'un commandant on général ɗon haray ko commandant ma ka ɓen ɗiɗo ko on ɓurata teddinde o général on ɓay ko on commandant ma tappanta garde ɗum isan ɓen ma ko ɗum waɗi ka sharia ka fiɓuɓe wi si a falama resinde ɓiɗɗo ma debbo a resini e misal ɓiɗɗo ma debbo ɓen ma ari wi a okkitiri joma on ayni ɓen ma inni mi tawaka dewgal ngal firti fi hen ɗum anta wa maluka e riwaya goo anta wa malaka andi ko maluka wa malaka an e jawdi ma nin ko ɓen ma jeeyi an e ko jeeyiɗa kon ko ɓen ma jeeyi ko ɗum waɗi Allah yurmin fulɓe fuutaramɓe ɓen kamɓe goɗɗo resintano ha ɓen mum resina ka si musidal ngal tummoɗiɗi humugol dewgal ngal ko mawɗo heccuɗon e ngola gorol ko on ƴamanteɗon ko mawɗo heccuɗo e gorol ƴamete ɓen kamen ko on resinta ka si on ɗo resini ara bolondama fo resini ɗum koko nelaɗo mako no kon kabbiru mawnine jonnite mangural sabu mo ari e hoɗo mo lando kono landota ko mboni mawɗo on ka ala salamaki laysa minna man lam yuwaqqir kabirana on mo teddinari mawɗon e meɗen o jeeyaka e meɗen mawɗo ko teddinte ɗum hay si tawi mawɗon ko kefero tañini hiɗen maniti ɗen yewtanoɗo tigi ñande goo fi sahabajo mo mawɗo alyahudajo arno ka suugu banu gaynuk ha madinatul munawwara alyahudajo no ari soodugol goɗɗum kiikalajo nayejo o furɗi o fof hay leydi ɗin ka ɓanndu ga furɗi tun sahabajo mum gon ko ɗowdiri kon ɗowdinani mawɗo alyahudajo on anas bun malik arno sera ɗon ma nam ibnu abbas arno takko ɗon tun o ya sahabajo goo suka hawju ɗon huɓɓu ɗon o wi enen kufra kafiran a teddinay kefero hiɗa liiƴa ɗowdi ndin itta e hoore ma an waɗana kiikala on keferum sahabajo yeƴƴiti o wi wallahi ma akramtu l kufra innama akramtu sheyba min wonade keferaku ngun e makko mi teddini ko puri makko ɗin mi teddini o itti waado ngon ka ɗowdi kanko julɗo on o liiƴani kiikala on no wirte noon kiikala on koɗu keferu ɓale on kadi keferaka o yawi a teddinay kefero o teddini ko puri makko ɗin ko mawɗo ni ibnu abbas immi o maaki wallahi la tazalu l umma fi l khayri ma damat hiya mofte ɗen serata hiɗe moƴƴere fanni hiɗe wayno ɗe wawno noon ko ñande wayli ɗen wotana nangi en idan annabi yaquba ɓiɓɓe makko ɓe wi reweteɗo ma o reweteɗo babiraɓe ma ɓen ibrahima ismaila isaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimuna minen wonande on ɗo nde komin rewoɓe komin julɓe annabi yusuf ko julɗo wonno ko honɗum o wi wa allamtani min ta'wili l ahadith fatira alsamawati wal ard tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin dalil bi annahu kana musliman tawaffani allah waran hara komi julɗo dare bil isu
malikatu saba'in Bilqis kanko e Souleymana deba maɓɓe daɓɓo watnoɗo Bilqisu no laami Yaman o andi ɗe leyɗe ɗiɗi fewnɗo kadi woni Bilqisu ko Yaman wonno saba'in annabi Souleymane ko Syrie wonno ɗum ko Suria ka basharul haali kon woni ɗo fewnɗo ɗo zakal mufsid kaw woni ɗon fewnɗo Bacharul Asad Suria ko wiyete Syrie ɗon ko ɗon annabi Souleymane wonno oyano Yaman on andi Syrie e Yaman c'est des frontaliers non hiɓe kawti ana andafi Bilqisu andafi annabi Souleymane kono annabi Souleymane lanɗo fof no mari service de renseignement o yaltina eno colli ɗi yaaɗi haylo jinna en e mawnula e malayka wonde yeeyi humpitano ɗon ɓe yaha ɓe ara tun ñande goo service de renseignement o ini he debbo no laami takko meɗen ɗo mo hokka laamateri wa maggu ɗuuɗa Souleymana inni hihi ene en jebbilanto mo ka o jebbilanto en enen e on si en piiri ko mbo wawata ɓe wi he on noon debbo no laami laamude Souleymana inni habbe taw ene ko honɗum ɗoni rewde ko Allah monɗe rewde on o kamɓe koɓe sujjanta ko nangue ngen annabi Souleymana nervi kisan o wi addane lan kaydi mi windanamo lettere mi noddamo islam so arani noon ukkodiren en piirata fi intérêt aduna si en piiray ko fi kalimatu tawhid annabi Souleymana windi lettere jonni o hudhuda sondu ndu naɓi lettere on Yaman bugoy ka pale Bilqisu hocci lettere on daren kon ɗum windino ka lettere inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Souleymana innahu bismillahi rrahmani rrahim ɗum won ton ka innahu bismillahi rrahmani rrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin o wi mi buga lettere yaniɗo e hoore an ɗo lettere tedduɗo lettere ɗen ɗo Souleymana himo fuɗɗori lettere on koye wowa yide lettere bismillahi rrahmani rrahim ayu ilahin hada reweteɗo hombo ni himo mettinani en ton o wi Allah ta'alu alayya o tom towni to e dow an watuni arela muslimina hara kon julɓe isan annabi Souleymana noddi faade hon ɗum ilal islam Bilqisu ɓay jangi lettere o ɓawa nerviɗo andi ko ɗum o wi o ƴetti lettere o bugi conseil ɓen o wi daremo fewjon ko onno régulirten o e patron men jangi o lettere ko min yiɗo ko min jonniti on ɗon kadi ardagol ngol al amru ilayki darane en ɗon ko yiwɗon wo ko ɗum watten tawi kamɓe tigi ɓe huuli sabu ɓe annda no woodi wawɗo yawade Bilqisu joni noon Bilqisu wi a joni min mi fewjay o wi awala nattiyannahu bi junudin la qibala lahum biha awa joni en naɓanaymo konu Suria Cham en piya ɓe muncidire leydi ndi ta ɓe wawata e dartade o gandi o hoolike kono ndareɗo ko hawni musidɓe julɓe tedduɓe Bilqisu fokkitiɗi kango e konu wa maggu ɓayo are o naati service ɓayo haynike pale wila annabi Souleymana ngel o yo dare ta goto bugo ndu suudu ɗo de dagawal nani dare accemin tigi mi yami dara o nder ɗo siko bani adama siko jinnaru saabu ngil pale wil no laaɓa o suusari attaqude pale wi ngil o fokkiti naatugol o ari o tawi gardiji ɗin hiɗi dari gardiji ɗi noon to fokkiɗo a wonɗo falayide lanɗo mon on ɓeyni be men landoɓe so ɓe newna e protocole ɓe yahi ɓe yiido e Souleymane andi ko Bilqisu o wi yo ara acce o ara ɓe uditi baafe ɗen Bilqisu ɓay tippi koyngal ngal ka nder cour kaaroje ɗen o sikki ko diidere ndiyam fa kachafat an saqayha o ñori han ka buse wa hasibat ha lujja tan o sikki koye diidere o dari kaaro ko han ɗon ka madame accite robon o ñorike wata ukkade ndiyam mi ñoraki ɓeyni kori koye kaaroje dari ɗon wona e diidere ko ɗon Bilqisu andi wawata Souleymana par ce que kaaroje ɗen feetinimo si sarde combaje ɗe yaltinama o jebbili kisan ko ɗon o ewni o wi wallahi aslamtu ma'a Souleymana lillahi rabbil alamin o wi aslamtu mi julɗi ma'a Souleymane wondude Souleymana lillahi rabbil alamin idan fa kanat maza muslimatan ko julɗo wonno annabi Isa le Christ Jésus était musulman annabi Isa ko julɗo wonno falamma ahassa Isa minhum al-kufr qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun إذا كان الحواريون مسلمين فماذا قد كان المسيح قائد المسلمين وإمامهم كا ستوي حواريون وني جلبة على عيسى أورج جلبة ونو
ka bible kadi ko ɗum Isa holle en annabi Isa wi je ne suis pas venu pour sauver nafi ɓeni mo sauveur oyni je suis venu pour la paix mi arani dandugol goɗɗo komi arrani ko fi ɓuttu am here for peace not to save on faami o wi ko ɓutto waddi ɓutto no woni islam haray ko ka ɗo dina wiyete islam musidɓe julɓe tedduɓe ka Allah jonni den dangal nelaɓe annabaɓe enen ko honɗum ittuɗen fiyen woni ɗum mi lando on fulɓe Fuuta ko jelu ittuɗen fiyen wonu julɓe en itta fuy ka ko yangi honki yangi ɗen fiyen wonu julɓe neɗɗo jibina tum o fini o tawi mo wiye Mouhammadou e Ahmadou o tawi ben makko ko sallima almami ma beytowo ma o tawi ben makko ko jannowo andu remowo faggira ɓengure mum nden lakkere keri e kafa ka e ɓe mawɓe gollani en yo Allah yoɓirɓe ɗum aljanna haray joni ko yen danko ɗum hara ɗum yeebaki ko ɗo min darade futuron heewi fi en danko ɗum ɗo hara yeebaki ko ɗum ɗo waɗe wadde koko yen waɗu ko Allah wi en kon wala tamutunna illa wa antum muslimun wata on maayu sanne sanne si wona ara kon julɓe wata on maayu sina ara kon julɓe he o yiyo nder o aya ɗo o kalima ɗo imam Mujahid maki o kalima ɗo no teddi e balance saqilatun fil wazni li anna fiha nahayun wa mustatirun dakhiluha amrun aya on ko haɗore feeñi ka kene kono yamirore no nden ton Allah wi wala tamutunna wata o maayu ne o wi illa wa antum awa maayara kon julɓe mana ko maaye kon julɓe kon ko ɗum ɓuri yaltude e aya o ndini wata o maayu sinara kon julɓe maaye hara kon julɓe ko ɗum waɗi kanko imam Mujahid ko firata aya on o wi siɗa wakkili mayde harana julɗo o wi si tawi hayke l'islamu wakkilo ñande mayde nden ari wo wara mayde nden daɗa si a wari mayde nden a mayatande kadi o wi hombo wawi ɗum o wi Allah wi kullu nafsin zatul maut wonki be meeɗa mayde ɓay a wawata ɗum si mayde nden warima ɗaɓɓuka suuɗoɗa hara yarani lakara taw ya Allah tonga yadare l'islam saabu Allah wi illa man ata Allah bi qalbin salim ay bi qalbin islam kala arduɗo ka dargal e ɓernde hisude ko daɗi o wi si tawi noon a accay l'islamu ga yaha lakara ɗaɓɓuka yarawata yarude ka Allah hombo wawi ɗum Allah wi summa ila rabbikum turjaun Cheikh Alassane makane nane ko ɗulle kadi selli lakara na en yahoɓe koye naɓeteɓe eɗon sikkude sikko en mayaynoɓe en mayayno koye wonaɓe warede wallahi si mayde alano technique ji ko mayde jogui ko garande mayino goyi ko mama soro a gada toon nde waɓe ala no fi mayde lanni kono dawo si nde ari taw nde nde salmina hara nde ɓoosi on tigui ha o ɗaati sine yeeto moymo ɗon ɗayewoɓe gono faale hawtagol tawa ɓe faala immade o ɓe yi goɗɗum koɓe wowa yiwde neɓata wal taffati saku bi sak ila rabbika yawma idinil masaq geleru e geleru woɓe na koko piyodirta kon ɗum kosi bile no mayde mayirta noon julɗo nde no mayare no ɓuuɓi job kosi koyngal ngol a lumbi e ɓontiri lakara ngala no ga jama on no suti on tigui no waali ɗo kono kanko mo andi o yahi ko ɗum woni wal taffati saku bi sak on faami ila rabbika yawma idinil masaq nden ñande kala docteur jo arɗo ɗon siko ƴoƴuɓe jannguɓe tigui ɓe daara mo hamɓe enna bon haray waɗaneɓe kankaliba ɓe yara siko docteur ɓe oɓe oɓe ɓe ɓe nadde ɗo min da ordonnance ɓe lappa ɗon ordonnance ɓe nam ɓe mari kadi lekki kin 1 million ɓe andi o maya yoni siko hulowo Allah o ina yarne mo kankaliba o seɓe tun kenen no gasa ɗo hay fi inchallah hara ɓa walan sara ko honɗum ko walle ɓe min hetta fori o andi ono bani adama wayi mo waywa nge nangue nde nge fuɗɗa bimbi ɗandi si nangue fuɗɗike bimbi haray nge ɗayɗi nge ɗaati ne neɓatange woni nangue hoore nge wuli nge ñaaɗi neɓata kadi nge ɗayɗi nge waalo yaade ko escalier ji bani adama ɗin tati ni bobo yagal e keccu e nayewu ko ɗum Allah tabaraka taala wi Allah tabaraka taala waɗi on min da'afin summa min ba'di da'afin quwwa summa min ba'di quwwatin da'afan wa shayba ɗon fokkitama goy ko si kecco on maayi jama oyna ya allahu akbar e paɗum no hawni wattingol ngol ko honde tuma ha yurmintake moƴƴana anda ko kawtal ɓenna mawɗo e mayde nden ko kawtal kono noon mayde nden kadi nde mari technique wonde nde yiya ɗon mawɗo nde na mawɗo an kadi addu anto sukaɓe mayɓe nde accamo ɗon nde nanggoya suka fiya sukaɓe andu na mayde nden e mawɗo on ko kawtal kono ɓe jeyda mayde nden fof ko musidɗo mum ko ɗum waɗi ɗen hani fewde law wa shabun nasha'a
fi ibadati rabbihi sagata mawnuɗo e ley dewal jawma muɗum o ɗowdinoyte kala e ɗowdi arshi allah ñande tawi ɗowdi ala sina ɗowdi arshi allah on yalla siko en haray jogitagol dina men kam walata mutunna illa wa antum muslimuna on en ala ɗuɗɗinde ko aya go fi ayɓe men ɓen o wi ya ayuha alladina amanu la tattakhizu lyahuda wannasara awliya ba'duhum awliyau ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ne prenez point les juifs et les chrétiens pour des alliés. Don't ever take the Jews and Christians for friendship. Ta jogito al yahuda an nasara fi beldigu ɓe weldata e julɗo nafamo allah wi yoga e maɓɓe no jonnidiri juuɗe dow moɗon wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Mo weldi e maɓɓe koye maɓɓe o jeeya. Oɗo aya hulɓinari en Allah wi wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. La yazaluna ko kalimatu fidul istimrar no wiirte noon hankin wo hande wo jangowo ɓe ɓaawo moɗon ha ñande ɓe yaltini on ka dina allah o o ton jaɓu ɗum. Oya aya ka surat al imran allah wi waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an. Hiɓe yeli hiɓe faala yo yeddir allah no ɓe yeddiri allah noon foton halkare ka allah en hana salade ɗum. Annabi sa sallam maki man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum. Kala nandintiniɗo yimɓe koye maɓɓe o jeeya. Jonon oɗo attashabbuhu bil kuffari ceerno meɗen a cheikh mouhammad ibnu salih al usaymin rahimahullahu taala fa jazahu llahu an il islami wal ummati khayra al jaza. yo allah yoɓu ceerno noon ko ɓuri moƴƴude e joddi. cheikh mouhammad bin salih al usaymin ñande go cheikh albani no yewta o gari cheikh albani yu kanko e cheikh bun bas ɓurno weldude ɓe naɓi ɗuno taw darude poɗodire ɗen e masalaji go hakkudeji maɓɓe ɓe welduno cheikh bun bas so jippinoke makka cheikh albani so jippinoke makka ka cheikh bun bas o werayno cheikh bun bas o werayno ɓe welduno cheikh albani yu ɓayɓe landike mo fi cheikh usaymin o maki su'ila shafi'iyu an malikin fa qala idha dhukira al ulama'u fa malikun najmu wa idha su'iltu an ulama'i asri aqulu bi anna siraja al usaymin. O wi fewndo imam shafi'i landano fi karama koɓɓen o wi si karama koɓɓen no jantede almami maliki ko jawire. Si min albani mi landama fi karama koɓe zamanu an mi yetoto wonde cheikh usaymin ko lampadaire. To andi lampadaire ka lampe wil molananguil o andi ko lampadaire si lampe fo huɓɓi si guil ɗon huɓɓi lampe fo wali ke leydi ka lampadaire wi. O wi cheikh usaymin ko lampadaire wi. Joni noon ko cheikh usaymin e landete fi fedde ma jama ɓe ennanden fedde ko bidiyayankore goɗɗo daro ɗo ena wawi cheikh usaymin ko ɗuwi kono minen haray amiru amen umma cheikhuru amen ɗum ayu cheikh laka amiru amen umma cheikhuru amen ɗum wi minen kadi koye hoore sunna men wonɗon. Karama koɓe mawɓe ɓen andi on boni hoore sunna ceerno seede mum addude cheikhu ma o walli fi nden maafi kala feddeji sincaɗi ɗin ɗi fof e majji ko ɓe ɗi janga defte karama koɓe islamu ɗen fiye nde fedde bidiya wiyetede tablir ko riyadu salihin wona deftere tablir noon ko imamu nawawi windide kaka boukhari e muslim ɓe ƴettoyta hadiseje madama hadiseje ɗe no corresponde ko ɓe faala kon si woppodiri e muɗum ɓe naqala cheikhuna wa tarakul boukhariya nde fedde haɓɓoɓe koye mum tekka majjere rondo wala e juuliddaje fedde bidiya noon nde jeeyaka ka fedde sunna fi wona ɓe yimɓe sunna laysu min ahli sunnati wal jamaa min cheyin. Donc ko wattangol haqqil o jooɗagol ɗumanno kalmano wiya mawɓe ɓen laayi mawɓe meɗen ay onon ko anduɗon wo kono ɗumanni ko masalaji ñamoɓe yiiri dennabo ko ɓen tun yaltinton ka sunna. Donc o sunna wona mba tuuba e nde waare cheikh usaymin ko ɗum maki sunna on raɓɓinɗingol conci ɗin d' abord taw enen ado e janngude ɗum e hadise ko ɗum tawrɗe mawɓe men ɓen wona baraya tuuba sunna. Si mi yaltiɗi ɗo min kuma tuubum han taƴa ko dowga barayaru mi wonta e amparanti ka tuuba sunna ko ha e baraya waare baye ɗen en tawru ɗum mawɓe men ɓen ɓeyna min e kaari ko min ɓi ben goto waare wona fi goɗɗo accitiri waare woni ta sunna yankejo na ɗum ciikuli ɗum harayno ko imamu sunna ka wona waare ne watma sunna yankejo de
wona hay fiɓugol ɗe juuɗe ɗo waɗa e ma sunnayankejo alyahuda ɓen laawol chrétien ɓe go no woodi ɓe wiyeteɓe polycans kamɓe so ɓe juula ɓe waɗa e gabdu ɓe fiɓa e juuɗɗen ɓe juula kala marɗo expérience christianisme laare ka google les polycans kamɓe so ɓe juulay ko nimɓe watta ɓe wiyeteɓe anabaptiste kamɓe so ɓe juulay ko nimɓe watta on faami catholique ɓe so ɓe juulay ko nimɓe watta méthodiste ɓe so ɓe juulay ko ɓawga nimɓe jogotoɗe ganin méthodiste ko nimɓe jogotoɓe juula isa na fiɓugol ma rondagol waɗa e ma sunnayankejo ko waɗa e ma almar'u innama yakunu sunniyan bi aqidati sunna si ala aqida sunna on falasta bi sunniyin hay si tawi sa peñi ware nden ɗo nde waaloy to ka barage alyahuda ɓe ndaare on yaare ay alyahudaji champion ji ɗin molana ɗin suniyankoɓe ɓen ko interdit fimɓugol waare siko fi raɓɓiɗugol conci ɗin heferɓe rewo bebediru ɓe wiyeteɓe monko filmu ɗuga ka donc haray nde goɗɗo no condana woɓɓe goo yo ndaaru taw si tawi kanko tigi il n'est pas condamné check yourself before you gonna rack down yourself ɓena hasib nafsaka gablan to hasab ɗon yanugol yore yimɓe ɗon e bidia ɗon e bidia yore bidia aray dartu an kadi ko makon sina bidia sakkitorde yewtere nden e nder aya on wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum hadis on ari wiman annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki kala nannitiniɗo e maɓɓe koye maɓɓe o jeeya karama ko ɓe wi nandintinagol ngol kono keltati kaka aqida e ka aqida e ka hafalat e ka muamalat hiɗa nanda e kefeero ka finde o fiɓa hunde fiɓande haray a fiɓi aqidatul kufri masalan mo windi mo fiɓi wonde allah no e kala nokku kanko tigi bisatihi ɗum ko aqidatu kufrin noon li annahu aqida taqsimillahi ila ajza haray on tigi fecci allah waɗimo pecce pecce allah kon to woni ka arshi arrahmanu alal arshi stawa hay nayi ɗin no andini en allah ko dow woni si woni ceeɗu ngu ngari ndiyan ɗam ɓeeɓi canɗi ɗin fof ɓeeɓi huuɗo koye yoori nayi ɗin haray no ɓanti tun ka hiɗe wiya jon ndiyam mbeɗen anndi koy ko toon wonirɗa ndiyam maɗan kadi ko toon goye woni ɓe darata ka leydi ga ɓay goɗɗum ala ga addu men yara ko noon nayi ɗin hunirta ɗon ceeɗu ha allah waɗa barke e ceeɗu ngun ka ceeɗu ngun lannata ɗon ndiyan ɗan sadia nayi ɗi wiya bala jon no men uggino ɓay addi si woni ndungu a yiyata nagge no ɓanti ka kono nagge ɓurirma andude ka allah woniri ya ayyuha sabaiyu rafidi kono nagge ɓurirma andirde allah ko dow ga woni nagge ngen hatti ndiyan ɗan tun wa fi samai rizqukum wa ma tu'aduna iza kana rizqu fi sama fa ayna yakunu razik fi sama ma rizqi kanko woni jonnowo on ko tongo wontiri ta nagge ɓuri andude allah ka wontiri yandi musidɗo julɗo tedduɗo saabu feetere feetuɓe haray ka sakkitorde yewtere nden mo fiɓi wano masalan isa ko ɓiɗɗo allah aray o fiƴi aqidatul kufri joni noon koko yeton no wiye 24 ɗo 24 alyahudaɓe ɓen mawningol fi oɗo 24 ko fiyo yimɓe ɓen jaɓanɓe ko wiyete aqidatu ibniyatil masih aɗa andi isa ɓe wi ko ɓiɗɗo allah ne kono ko on bo wi isa ko ɓiɗɗo allah wona isa ko windi ka bible wonde isa ko ɓiɗɗo allah koye konngol wiyeteɗo jean yahe ndaron bible on jean 3:16 chapitre 3 verset 16 ɓena ɗum john 3:16 jean o inni car Dieu a aimé le monde qu'il a fait venir son fils aîné si tawi sellirano man ka anglais for God so loved the world that he gave his only begotten son for God so loved the world that he gave his only begotten son ɓay allah yiɗi aduna on o addi ɓiɗɗo makko bajjo on ko danda aduna on annabi isa na ɗum wi ala hay nokku ka windi ka bible ka isa wi ko ɓiɗɗo allah ko jean innimo ko ɓiɗɗo allah joni noon hakkude jean e isa ko duuɓi temeɗɗiɗi e goɗɗum hakkude paul e isa ko duuɓi temettati e goɗɗum kono goɗɗo yewtirta ɓawa annabi isa o winda deftere inde isa so daari luc chapitre 1 verset 1 chapter 1 verse 1 ka luc mo inni nder ton o wi o roi Théophile tout ce que je te raconte c'est en provenant des hommes qui n'ont jamais vu le prophète. All I'm narrating to you, roi Theophilus, it's something that I gathered from men that haven't seen thy prophets. Yimɓe ɓe yaari annabajo on koye juuɗe ɓe min ƴettude mi mooɓa mi winda linjila nden no wawi wonde linjilale ne laaɗon annabajo on joni noon o daro kanko Jean o ari ɓawo Matthieu e Luc
o wi isa ko ɓiɗɗo allah hombo jaɓantamo ɗum ko ɗum annabi isa wino en kal qur'ana inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyan o wi min komi annabajo o wi min komi maccuɗo allah o waɗilan annabajo o jonnilan deftere linjila nden komi dallinora e moɗon homɓe allah wi kadi isa ko wa rasulan ila bani israil en envoyé envers la maison d'israël ko adda towards the house of israel koye ɓengure banu israila ɗum ko ɓiɓɓe annabi yaguba onula wona e pullo ma sosojo few on faami yotere ni onula kay sosojo ma africain jo annabi isa ko nula koye famille annabi yaguba on donc c'est un prophète un envoyé de Dieu mais à la maison d'Israël nula ɗo faade ɓiɓɓe annabi yaguba wona e men o nula ɓe wi wonde isa ko ɓiɗɗo allah ɗum metti allah tabaraka wa taala ndareɗe ayeji ka suratu maryam allah tabaraka wa taala wi wa qalu ittakhadha arrahmanu waladan ɓe wi allah ƴetti ɓiɗɗo ɗum ko isa ɗum ko alyahuda ɓe wi isa ko ɓiɗɗo allah andi kono ɓe nangiri anasarankoɓe ɓay ɓe wiye isa ɓiɗɗo allah ɓe wi men susta ɗum alyahuda ɓe wi kombo wulɗon wota goɗɗo lando men ko honno woniri ɓiɗɗo allah wiye kala wiɗo nawa ɓiɗɗo allah yo addu ben makko kala addan ɗon ben isa on jaɓi wona o ɓiɗɗo allah si heɓaki hay goto addano on ben makko wiya ko ɓiɗɗo allah nani min jiɗɗani on garanti annasarankoɓe fuɗɗi wolde ɗum ɓay qur'ana ari qur'ana wi inna masala isa indallahi ka masali adama khalaqahu min turab si tawi ɓe mapike fi isa yo wonu ɓiɗɗo allah ɓay wala baba ay ɓe ƴetti misal e adama kan adama ala nene ala baba sitta isa himo mari nene kono ala baba haray adama no mo ala baba ala nene o allah tagi mo immorde leydi wama hu ala llahi bi aziz waɗugol ɗum sattana allah joni noon ɓayɓe wi isa ko ɓiɗɗo allah nane ko qur'ana wi en ka suratu maryam takadu samawatu yatafattarna min wa tanshaqqu l ardu wa takhirru l jibalu hadda an da'u lirrahmani walada qur'ana wi takadu samawatu yatafattarna minhu apew kammu ngun taƴa fiɓe wi isa ko ɓiɗɗo allah wa tanshaqqu l ardu leydi ndin seeko ndi moɗa ɓe fiɓe wi isa ko ɓiɗɗo allah wa takhirru l jibalu haddan pelle ɗen ɓoroɗe ruya ɗe muncito ɗe daɓɓi an da'u fiɓe noddani lirrahmani allah jon yurmede waladan ɓiɗɗo si ɓe wi isa ko ɓiɗɗo allah ɗum ɗo falanoma wadde ko fi wota kulle ɗen e ɓe anda ɓe yane e muɗum haɗi allah newnana kammu e ley ndin e pelle ɗe waɗugol ngol masibo ɗon an noon si a weltori ɓe wi ɓe isa ko ɓiɗɗo allah haray pelle ɗen ɓuurima teddude ka allah ka ko ɗum waɗi imam no wayri o maki ka deftere wiyetede adabuddin wal hayat o wi ndaari allah tagi ɓe malaikaɓe waɗani ɓe haqqil o tagi kulle ɗen waɗani ɗe faale o waɗanari ɗe haqqil o tagi bani adama waɗani mo faale o okkimo haqqil malaika yeddata ko faale yilti goɗɗo e yeddugol allah salli wiya salatu hayru min annawmi ɓe ngumayna koto demba imme wowtade seeɗa ko on faale ɗon tultimma subaka malaika ala ɗum ko ɗum waɗi si malaika hewti yo huwuɗi huway tun kanji la yasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumarun ala faale enen ko faale tultini en e faaleji allah ɗin haqqil kañum ko faale tun mbewa si haaju mum yani ɗo e jiɗira haaju mum yani e debbo ndi hayni ke nene mayri ɗa mbewa ma yimɓe faala debbo mbara ɗon mbataro ha mbayana nene mabba ka haqqil ala ko wiya ɗum ɗo no hersini an kadi nene ma haqqil ala mbewa ala haqqil annon allah hokkuma faale waɗugol ɗum hokkuma haqqil no hulɓi gaaki ko ɗum wiyete haqqil ka kin haqqil kadi noon ko honɗum woni siras makki on koki sirirte kon fiyoki jalbu koki dankorte kon gandal ko marɗa haqqil wo kadi si ala gandal haray ɗo mari huwodire labaɗe an e yimɓe ɓen kono an e allah aray o gaynidi o yaarimo o préfet julde o wiya non ça c'est pas pour moi faami jeeja noon allah o jaɓani wota pelle ɗe seytin fi isa no wiya ko ɓiɗɗo allah kammuli ɗin seytina fi isa no wiya ko ɓiɗɗo allah leydi ndi seytina fi isa no wiya ko ɓiɗɗo allah an wel wowluɓe ngol konngol ɗon e hoore isa bnu mariam kono ko ɓe mimmini han ko safful awwal wonɗa saffe yeeso 24 on yeeso 31 on meɗen yeeso saint valentine on meɗen yeeso ka yuppugol tuubeeri ɓay ɓe yuppi men yuppay ko ɓe memmini wo an hiɗa baɗe ɗo o wi wo kanko himo fokkiti fi waɗoygol feet on lula ɓeni pourquoi o wi a konakir ɗo ala no min waɗira fedde nowen presque la jeunesse musulmane nous a retiré sukaɓe julɓe ɓe jaɓitani men 24 on
donc minen min ala place ga hande kadi tayle ɓe kan sattata ha ɓe tawtengi komin kon ka Allah le kadi wi'uno en Allah wi wala tattabi'uhu mo taw jokkuɓe ko ɓe woni kon e muɗum ka Allah wi ɓe kamɓe ittabi'u nur allazi anzalna ono ngare jokkon ka dina kamen ngaddike sakkitorde yewtere nden fatwa alamiya mo karama koɓe islam ɓen waɗi fi 24 ko wonde kala waɗɗo 24 matiqadihi wondude e andugol makko e fiɓugol makko wonde Isa na ɓiɗɗo Allah o mawnini nden ñalande dambande makko haray faqad kafara billahi jalla wa ala haray o yeddi Allah subhanahu wa ta'ala li annahu saddaqa kufran wattaba al kuffar sabu gongini keferaku o jokki julɓe ɓen e nder keferɓe ɓen e nder keferaku maɓɓe ngun hara yandireno ɗen lande chrétien ɓe adnal noon fof hay goto wawata o gaddande aya goto ka windi ka bible wonde annabi Isa no ko jibinaka le 24 ni le 25 ene onon o ngalɗari fi o anniversaire annabi Isa leyɗe francophone ɗen fof ko le 24 no gaynayi leyɗe anglophone ɗen fof ko onde tuma le 25 Sierra Leone Liberia Ghana ko waɗanta annabi Isa anniversaire ko 25 December le 25 décembre ɓena ɗum Christmas Conakry waɗoɓe ɓen ɗo ha meɓinoyi noon han pari koɓe waɗanta annabi Isa anniversaire ko onde tuma ko le 24 kono ade goto jibiniɗa Angleterre le 25 kanko tumi onon ngo ngaldare ɗum ko neɗɗo no wiyeteno roi Sylvester hono de ɓe namo Mitra Sylvester de Byzantine ko kanko jibinade ñalade ɗon ko on finance no Paul ɓay Paul bonni bible on Barnaba kanko o sali bonnugol bible on ɓe nangi Barnaba ɓe hibbi asir ke guite makko ɓe letti mo kutu o lawodi e linjilare tigi tigi nden o naɓide Dimashka ɗum ko Suria Damas o bugoyinde ka nder juulirde nden juulirde ɗon hari ko ɗum wiyeteno sawami o haykal ko wiyeten kon Allah ɓena ɗum haykalu Souleyman temple de Salomon o naɓi o maroy ɗon linjilare nden no wooda hene inne l'évangile selon Barnabé nden innetede de gospel according to Barnabas injilu Barnaba hinde wooda nden a yiyoy Mouhammad no windi ton MAUIHAMAD Mouhammad aya nde to no windi Bakka e Makka no windi nde ton ISLAM Islam e nder mayre on nani nden ɗon chrétien ɓen koko yata ɗo ka coociri fof yara kafe ha guite ala daro yeeso rondiɗo bakkatu ɓuuri ɗum wiya on wiya mi accanima ɓay ka coociru pasteur o no yaafo bakkatu si ɓe yari ƴiƴan Isa ɗam ɓe ƴakki gatoɓe inni ko ɓandu ɗum weeti bimbi yara pasteur jo no waali zinude ɓay ɓe mari toroɓe go wiyeteɓe jinnano e mum ɓen ɗon koye maroy e chambre ko ton o yaltinoyta jinnaji ɗin o aroya noon on tuman noon fof daro arɗo o mema hoore nde goyna I bind you in the name of Jesus c'est à dire je te pardonne au nom de Jésus pasteur jo rondiɗo junubu no wama yafanade junuba ma julɓe tawde enen ko Allah accata ko bonnuɗen kon wala yahfiru zunuba illa Allah enen ko Allah to yafoto yo Allah wonu ballo meɗen haray wota goto noto 24 yandi saabi Allah nani wona dina meɗen wona lawol meɗen ko kefera ko 31 on kadi wa kazalik wa salli allahumma ala nabiyina muhammadin wa alihi wa ashabi ajmain wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh طيب وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته هذا إيميتي كم قوتين فتونا سيدا إنتو سبحانه وتعالى يا الله وتبقى بلوك عندك يوم القيامة طيب جملة توصلت جملة كدي أنت كده هو يوم أنت إنتو سبحانه وتعالى